mereka sulem lang masih report makerti angi ya abel seela a program rakau kisak lah mang sel mo mes yang maldinga kam ngaruba ka ngartiang kanggel TMC contributor Mr. Harwo Wilter ya Mr. Joel Toribio ma Mr. Moses Oludo ngari ya alsen rif rabdengi mo pagka katse del metro gitu lah mo paldi mo ko militeru ngara amat pokor tiap program gitu malungi litasil sel merga Mr. Wilter kutial maskau kaplo sel ngartia kaplo magat makot maskau yung program le program gitu makampora amang utal yung le bo le program gitu badangel wasay ay game na mo mereka program ka mal madu utal budget mo ko maleta se ra ta aldo sueta matete o singel utal budget kami maktutul maskau wasing dir ngani ako ra made utal budget considering wasay eli ra press conference ya president ng mga saw amlo saying ra yosang ang ra blur bela ortial mel rakaraw $95.9 million say bla bla appropriation ng ala albo daw spare ngira aw alila October 1 al mura next year amal musula kambes agot ang malungil namor niya budget marbol October 1 ngomu nsakal mo tilgib el summarize el process el mlangi el marco ese gida mo oya bolas merit el program gida budget alagal bukul bornia es el question el medu kida oya agaw si sakla oya dora adi ngadredra rolel tal budget alomul dorur ngil mutrela maktimo o masa aigel steps el egal budget amotrurni el mol mutr sel bad audit wase audo dum longil boy akmol morise narnya agudngel leim el steps aigel mal el mo involving mo batoga gukmod romsa darni endi ngiroga di mo ruepta ke gidele steps agote ngarngi sel dudula sei preparation na budget essay o mur o visra president manadra budget ra president tamomru lol sis baigel biagat mir taludo a portion ni el moraigel rogul programs ra government o aigel ministries rogu morngau do ni ma board ma commission sa maigel book special programs no ngaringa black rantal ma state ma capital improvements mangarang moral kirel moral sertial budget man segi the sel lela preparation involver niya officer president de constitution ay selos ngomur segi del blay emor olbi sel way al second step pergi asel patogalado ang bodongon ngilo asing legislative process mor olbi raigel tablol blay etira guk maureo ringi raigel guk teletele aurerin morgi segi den morgi arwa hiring mangarara buay al sugum soria adrol bil murud ngil morgi hiring yang morgi ya lagi girchan namu ngil bebirata bibia getiraruli and this segi the legislative process abol merek es el next long everingia approval process le ul makmun approval process mol mutel mol officer president engia mo bai segi dul bongal gangerni loitel blamol gorngi lo ase eli moyal el gilngel lo ase biang moise mendia gunel endirga gisa selbel approve ni bila ngarinya klisi la president menglang ngarinya bu prelchens ni moise diaksan mangil mungarang mang algo di bodesa self finished product e bulso edelgament ela ngarinya del chensen okay sel passer ngia olvi ra kululaw mora presidente ya presidente ahmal dimlongo di sel mle item reduce sel ludo mora black grant el increase by $800,000
Ya President tamle reduce ringi down to 400,000 mangwal ngil betia hefrengi. Okay. Mangul mesti. Dimna saya kita imol ngati ya President terserah tol albira kulal mo. Ya ro ku ya dimna si siwe. Baga ka halik krit yang ekal amnar say sel press Ay, sí. conference. Ay gel lila senet el gudengel atogol mora sel el programa adra senior citizens. Sekundas we last consider al toda senet en mlania 75,000 en telan mlania. Ay si. Sem mlara al sen le ser al boro al lut al mora house e agundas en sel programa mlara al sen. Le clean ngesia sumda kalwiden senator skabonga malogelo así. Bomo dingelo así kimla lo ya el programa rumbila así. Adi te van a garni así ser al pasa house al pasa budget tergil mora senet. Mas senet tamlongul mem tawro ringi men diregal wal di sepedro ase manglara imala senet al adra house eta الموت المساعد ngil مسم oplangi ser al top del merawla el bolganger senet tra father del final reading en waigel mlamoria understanding ra house ma senet lo ase sel top de la senet el bora house ese igidia version lo mamlo ay se hindi ako daksal mal kurang tebangar lo sing atil ay gida amna al sel ise Muay say ahora no se ngia así. Seya tarigel programs mles orira adra Ay, sí. asenet tercera second reading. ay se Estir. Ya uriu lori seguir el meeting outside al sel olbil sel ngaga mo amal gorgil así. Guam lo tergiru confusing la process olbira bundas. Ending seguir el programa mlaringi. Mesel program mo omala audo del mora pension plan Ngaringi. lulmur ya adra house mera Ay, senet sí. tong asia amount. ay se Semang mlaringi. sem larangi Beden dia sa Ay, sí. man mara ko Ay, magal sí. girel nen birga besa mungil besa malakan Ay, sí. fiusa buai seguida approval process ko melal blal approval ngia presidente nguaya alam lagalo sper serklisi era item bito Ay, sí. mal uven le eliminate bebira Ay, sí. a program lo hace resend ang magaral lo hace biagal enough revenue mere marbol enough e budol tao ay gigida la limlagal exercise mula di sisibis limle reduce la black rantan no state e margong ay se e inker ngi el aser el atial overall budget del saingan ngi mam alla sel original request ra president tamlengara 92 million itial blal pasar ngin morra ana 95.96 million mangwal $4 million sa seral al bor olbi le tul ngas ira ngara $4 million imorgi el ultimo korngi kay kito le mora ngai si pension plan trust fund okay melang na mo mereka approval rin elaga the more sel section ra atora budget maluwen kyal whole story ra budget al moraen melang met pusel naga gadong ngi direkal term loss peringan adam ra budget plus kadmo sel execution partner o tutel ay se togor belang ase sel padol tauter seguida na dir nga imala president multirak sel el budget el blal inkangi sendringil mo olbil al sugumung seguida final di al mutul model tingel olbil en maagirel ngi ol tauter lol tirak seguida el budget seguida el steps elangan number 4 atal al ay se ya onge imange gambes sel end result ni sel al audit ngiar auditors lo así a budget no motira president multiclick al budget ya omni telaudo multira kraigel ul omni telaudo le budget adi wasei mo available logio alla saklisi la president lo sak mil ngoi telengara alla invita la pan club gula así kamil ngoy traudo del milusa sieglo tira kralado tuguk merurang odol toy ay gila girel mom denia vuelvo así seguida proceso el mombre dia al bula se mlamo mereka budget mensebela letiam na happen rebela ay se
serak ministeria speaker house ali de ababian mengaluasi kau gumun ngalia bulkula minister kedi ministerial kadi girem mangkarai lalu do biaka ludu demrel alla amududa makuk mlesai tratra badra al mortil wasi lela ministera mexilu ase audoda mo oitlogio al ulo ministera audo ndia di iktula se mlesia tsegal mongirel ngaringa invoice ngaringa receiving report ngaringa bet pagangela de akumdas we la kam lama sa lagi de clean akumdas en sepedo lo mesri ngaringa number 6 number 6 sel mo evaluate lo ase stial program end result tengim lo benefit tra trabalu tila igida direk porgi elangin ay la igida metro bodor odi mengaringa erul badengela audit legal mal gumdas mal girel muru atang alon mologol ngilo asin financial audit mo asay mal no mo tau tabik ul omitela do ngara valen sitra a government balance liungil etila igidel mologor ngisel gotel club gulu asay oy mil oy tau do mol hospital 11 million tial budget lang about that much mangara marur hospital seguir sel got mlo gina gurura 5% adang lilut mo wars adang virgosisiu tila sel got club e seguir alam godona se performance audit guk pedira adam godon seguir el direct guk ngaria tarom le budget lo godona okay tiya government trigi ngaria performance audit traffic kerra alu aklad ngir nga agora mal gisari port agunda se ngani tirgal adra diloita direct lo mes lo ase nguangara performance tiya legi da ngaria kadang agora performance kablo masal dilo segi da sera ngelo mal kongres kadang dia performance based budget si segi da ulak pasen dirgan dal se galgamen trin dirga katal gisari port el gireli segi maulak melogo last time lasi kaduk mamrura imora tretere omrul budget le kol orange lo I say I hope en mosabel mal mo tau tele kerdira gal di villia performance audit en din dirga de sa report sel kalau masada performance based mang iliwi sel signing statement tra presidente tiagi del budget sel mal interesting ringia sera reduce septial $800,000 se olvira gula giringi yang reduce sigin mo 800,000 sel waya tela tiginga la si may sel sugum ko laba do do masa state government el ngarnya ungi lulo alter plan radical state lo septial udo da dum mustri eto to mo tomol tau ternil gire lang kahal dilu lo I say rapa birge malungila rung city la statement le tiai gidra do otro mur gausisa programa bodo ngitak ngilo ase alia budget adoru en maria meaning behind the number dia vindula se matri dalan sang 800 sang el dia gaul mang I'm glad the president ari di tirar toy agundas it's more improve at retelela tila igida men suera performance el gobierno adalen kertire kalau gelen secara rula budget yang kota kadi mereka burul moria $800,000 il increase el mora state black front mo kertire kalau kau tengok asih tiang angarang moruli lekat kau kau asih gelel out mate melawa senkyo tiagi dia last el full year budget rau era le moria senkyo gelel urar se kita ul mesera lebong etem awasin dia presidenta asih ngungil al korangarnya plan odol tirak kersel performance base budget ko ngadol top da udo you know in short yang sel gumo sing mal ablu tu la presidenta wasi me mala ka dala begal udo lo masa state asum dia ka ngilu ule to malati mai se kita gumda se lo gorni ya gumda sara da bula lo dong litial toy et de regal mo interested el melo se ngara marul gire tial no mereka fiscal elang ngaringa di imolgamento mal soal mo clarifier ni el moraguay el sugum ngaringa adlo rensa que al programa mal soal al bol el moda al de suira y al bulgoy mal soal al mei mal ubel golmen pod sada todo el moraguay bol
blakatak malakal ngaria confusion. Es el togoya mal popular el togoy lolor niya a Minister of Finance ma President. El wasay a budget a balance raigal na mo mereka. Agamin talsakal duli gambes at tiagi. Just because malumen dia dil sel balance a budget elungil a budget ngakuk ngaga gumes ngin dia kal segi. A budget al sumum balance en sabe mal balance ngira endra fiscal year. Ay gabat tok tutleta la sabe los pea Minister of Financial Balance ra budget. Ngimang madangay mga amak madangay malugul adum rulay kal toy amnaw spare tiya. Len Ndiaka presidential soal mo overexpend. Maul mo kumormeng sa luwasaya, minister na lusyaleren mo rogul ministry sa luwasay. Ngong mo close a requisition na August 15. Ndiaka mluto order ang nga. Seigi del tletara los peringira endra fiscal year balance at tial budget. Man just because a budget amlo balance, adiaka bulgula say, mleungil budget ma program amloringa result rin. Sabi el balance sa budget, hindi mo lang ang aral mo set fiscal year. Sa igila, agumdas yung sa clarifying statement, siya doon mong balance sa budget, yung ngungil. Simpleng malgoy wasay, a revenue silis, maudo doon miloy, at tabasul. In fact, hindi kalgiril nga niya profit. Hindi niya surplus, hindi. Igel doon ngungil budget, amloy, taudo, doon rogoy, emlora igel los peala. Ela tiagi del budget del blal sai ngia. Sel do sem balance. Of course em wai sei kita rapik budget. Projection ra revenue meso igel meso isaba. Angara 97 million. Tira budget del mora operations ra government ma debt service ma el ngara 96 million. Bulgula say on paper do ngil deng wal ngarnya $1 million kora otsuri. And tira din authorize na 96 million. Ta appropriate na 95.9 96 million appropriate ngi. Authorize niya 97 million. Mangwal ngarnya telgi kora buffer so mangwala mo ituta. Di se dia ka to ngali sa this is para October mo ngara e kan namin. Sabi el malmoklo impact ra arole larwa arturist maluba la oil mo soro e kalami mo kasaya udo dol soy saba magadugok mom sa okra budget along the line at sabi edel mo ngara Augusta next year e kadam awasi maami ada project mo endra ulo la December ang aswal mo niya ngasen mo si halle bay tir ngat kay dite ta ese dire al muto ngarnya al muto tara tools sabi los pernia a minister el balance la budget ese reprograma udo sabi el reprograma udo dra atara agency mo atara agency malubeng within ra agency ra igel min division malubeng bureau asel bonia urano over envia lumira record mitatray ngari adal murula kay gitol to sabi el reprogram se ngari lo asing up to 10% tra au receiving masel el giving agency. Masay kita tara los perin masel dulase. Maldim lo ngil balance enguk tidar stala del wai tirgel o ay kamam bruta ay kalura mamingil wase. Mala ngarang merur ngil kirel se. Di anyway, jangal illegal toy ngil lo merur mo kirel. Mang direkal maral mo shortfall sel maral mo mangita ikan namin bon meo audo del may ese len segi sel gukta to lom godongonin mumoria problem na cash flow abulgula say ngungil ngarnya receivables ma igel projected revenue metmu hindi mo dia kalmera in time ma adal murura auditra government tablo oil lo mesa o ay di loito o mes lo si ngara liquidity asset sa sel government liquidity meaning nga bulgula tiagi bulgula say ngara igel blal sa mora government tal ada bal sila government asabe del turun mo kyasal sugumang me adal mangri government lo si pera loan gumim lamot engirel suguma liquidity ra igel assets receivables
maluming bebir amount del dul mora government taungin emblo oil to asing healthy then alsugum kada blals a liquidity asset sergida magnit en mal risky then sabel modia murai sa udo in time seguida tratoi dia alsal so al mai gele ke complicated ego tingat tigel al bruta babier di seguida gambes amne igigida amne toil coraso al mulgira budget so agar adra bulu abua bolo ngel wase mal wangara ungil budget en di tiagil statement ng mulgor ngil president agora amlo hil ngil wase ngire del mo ngil wase o igaludo ng mo mulang len adi toel guk tingak ulda swega akmal dir gomdas lo se budget avial viaja lumir rur tiagi del toy viaja adam rur nyama mangita tamaga pala si direction la blur bela ki de gambesa tactilira la sta kadam le declare man le fight el girelo así so mamal mo independent magadam la mo independent vi financially kadam mal kora aroider seigi makol ondas sa girel monia palasil directa se ludo de la budget la every el girel seguir el programa len akadora ulungragal ya last time en dia nem posa question la se ada given viso ada dio spera y pengela tablu nemli o amrigel e gida tiala gida mal ban la buktara step 2 number 2 kampakter gi emla moringia ada doreng sertilo ase mungil iti amrigel edwara sina sel goreng cycle trouble glasing dia ul de suela leadership lo ase bol subedel digidel sustainable iganamir ngwa dirga dondas lo ase ngas el turno esperador vito se podon wa seguir akora me la seguir la dial ngara gogod guk mom ngelo ase diak mal digire del dipenda bebirablu e buk podo ni seguir medido sul mom dulo spea bebirablu como le gor len ela sel gumtaba la igel blulo no se orgida siaval mataiwa mamrigel arogul dim logoel wase diagi mom que me audo del manglora gabalmente bi mal ube ki morur tangi le tilanga kamio ongra ngi le mul de su Vigiol masel ngumil de pelo problem im bolsa bil digmiu isel gumes el giden dia da sangarise adanga kalwin sei dia ahora de sal gora mal mo oben so di certel lo bangeme ngol do sema di regal sei gid el budget tilob sel el udo del mora pension fund el $3 million es la source segir $3 million am langa era general reserve fund el andire gal meldu ra press conference la si segir el general reserve fund adire gal sebe el suma government mo itu uta o sibela udo derni e to val mo balance segir mo umera igir ngal sa sela udo dra government masih ngarni exist el general reserve fund ngara saun mo dia makwase Kamlo menciona el bebir atau kalau saya kata mengenai balance budget, saya kita imong dia kata mau melarang me kabar ayel ngal sang sela. Oh ya kamal digital pension Baik. fund naga diregal mal lo umray que lo goya el chairman rawis el mins la senet arudim lo hace tial to goya mal yagal el dilu mal madad de mal membudul mesri din akmal ula gumrar seguir todo gambes naga ulbas el la el mirbelo seguir el pension Sen lo create. o el sedim nagal gidam rurni a interior rural itir en milgoil naga sel time abukmle kora involver to finance a TTY emergom tirgel finance officer avec le blue FSM amle del panglina na klel bui glurura budget officer sai vale eventually no o hedra finance na ola be geigi del bui ma tradra marcial
tlela Silas Andrai kal diregal ni Omul Finance Officer a Marshall. Mga kamla headquarters almong era the interior sera bol loba budget lom sabelaw le sera 1980 mergong a US Congress a gelmle chairman ra kal tora a Micronesia Congressman Yates and other Ohio gegi dam logo mora bai commission lo se tiaya mo o lobong al hearing el gamiu nga sa iban la murura budget trai kal blura Micronesia gomo no mol mlo ngara ngin ding a Congress asal mes gamiu transfer tel ngara al morai kal blu mentira mo murura budget matumlo meskida number ceiling numbers mora beklo len mlon mo takra hearing lo ase na chairman amula se elap na rong sao high commissioner lom tera president Ramrigel ngarai kalbelu el wase tiagida budget ra belao ma bola be mgelta vi elagi mamrura next step lo ase ngaral de suira adra kalbelu ai kal morul mortir atterra de suir Masegidam le ulen mod viaglo rur avajeta headquarters emlora igalbulu. Tia kamal toy min sogal telgibul dulia ulak malbor tel tora pension. Seral bolo ai se mil sa mo problem na ahead of time. Matdilu lo ase ngaria SS rgmiu en vitia sel domen serngin mal ke grel amount. Mal moria albul al suguma ada amori tae mo wodal. Matdilu lo ase tiagida bil el blas tadiringi tirgal adal expert regal toy lo ase girel moria retirement sistema la blura Micronesia sel time amrike la virgo retirement elam na modia ase dingarai gel for on game mangaral toy di sel time mlania retirement tramlige mang kamne mulai gil legislation hermoso kamamal tablo imong ahorita at el pension fund ma imong legal bill insurance igigidam del merlu mga kaula ba igel tul bill mer tia sel time a president Lazarus Salim mom got mo mes sel got el bill termle create tel fund la 1980s e abundas en president Trablur belam ne introduce dimla al other all bill e abundas en Lazarus Salim ne intersegid el dilu así en diu ulmong lo problem aulumuri se ay gelo lwa tel bebi ada presidenta plakon city rolgolas que aulumur sel time monda oredin son sa amral toy le sedir el día dilu así viagal gire del rital la mombre gawanir en uritara instead de gambes esera al mururi seguid la etalada dimlo retire including el tirgel mlama dio ase tirga minisa y dom tomo include el retirement ma benefit amora ngal gir ma berir tel tram lo isen dimla al betol an agricol an le bulisa o ya bisma marngi ma termete tirga igidel malgoram le magater tlo aurora government tam lo ya a se igidel la al lo trin mos bilo isen gidam el dilur gidan tirgal marur tial el bill tirgal actuarial people le hal tira interior lo hace momul ol bir arbelao lo mal ana gunda semle 50,000 lalas ra every year in order for the fund to survive the future len tamle calculate el disira dura government telara creer tomoritar o ingrang telamo integra although the telamo benefitable paytel fund which is a mass seguida problem mesera bolo I say en man lo toca although dol so isblem dirga ruitara a de tira malara y pera la metiam lo klol ama maradro olbilam lo laxa se hace e bere tig ngare although der ngaram con ukman lo red con magaram mun dialo la el dialo la al mol merega time a remember a Tony Benz amlo o director seguid del pension
fund. Mergo auriu len tumle elector ngi mo member olbi. Agurang seringi rata-rata yang mergo lo ase. Tial fund seragim orur ngi already 9 million behind. As far as that time, tingak mulwaisi. And then another olbila even 9 million edial audodri. Ya ulak malgoy lo aseng mal unfortunate toy min gire de luna lesson de gadlut lo aise. Mlania igel windfall ludo del mera government tervel. E dimlaga adrom das lo ase tiau gil dungule artel. Agumas aiyak madngel lo ase mlania tax ra UMDA. El los tax ra government tervel au motor trao en maudo. El nesabil mile investor tia dian la. Besar logotel mourora kampak tergidra 1994 October. Yang melarinya igel windfall kampak ludo del era 1986 el merisei. El bills kida merigel, I think there were over 300 million or something. Edim lang yang mabebil arteludo, el balance ni. Mergo al mutal spend igel. Kadabay na increase ra umbrella budget Mlok klor, imleta jam, lengmlor nga udo, edim lang do suisi. Maluben dim lang will, political will, giver ruli. Me lagad malgora, gurang sa takong over 100 million. I see. Amosan. Masay gida lolgor nga, sera lolgoya, chairman na ois admin sa akmal mo, feel sa gida akmal na matagi. In fact, sera mamadid, dirang nga udo del ngilay. El girel insurance company mle paigel etiamle mle forterti mdirang mle erbelau remember nga magoy chiwang asa ligar go chiwang mlo dong oklasi mem dele siapa biel morana kamurale senyam le president ase mem dele siapa biel morgilas please ngase serai kaludo do arte ampa emargo agi diu lo baldim lagal brulo agi akmlo telal gibom no oklo mesra draft ya quasi Kidgale bodo is el mamulgora presidenta y calto e maldi terume. Le tira como discuss no tiar bebir arada selta. En gona dia cal sorin lo rens ato. Te di el bangar te aludo de sori al boramo del toy. Mal unfortunate en di president aurai. Te al sugomen dia li en mo 200 million. En more close. Mangire we have to bite the bullet. Yes, sel presentation ng kele abra gel expert ke last leadership meeting en blog presenter sel laria study luru ngi jakal aksoria study tiang kang adim lo review tial tetele la plan Masih de marada. oh in fact ang ari am recommendation hindi wan ramal le tatingin la sel subo men dia ka we form el magatmok le abay 25 or 20 en bankrupt tiat plan. Sebel gula say nga kamakmo nga kam selba alteme kal mul asum dia ka reform selba alteme kal bok eligible melat yang na mo dia ka udo ngara el mangir nga kal retirement. Ese gambes tial dir kom nombre kal study. Se ongeru. Ngaring am le gotel muru se al gotel mo president atoribion en ngaring atara review mlangira. Mendira kal meldung dia vil seigit. Tadilu la tam le recommendation sem include the private sector. Len gugit al fan len dia kal tiro wa di sois bel brital di mre. Mang telgiwan mo help per tel dire. Egar dire kal dingilo ari porter me mudo me seringe ko kon mo mere. Yele sel tora kabado la se kicking the can down the road. Kad ko kumaral mo mesam kada so bagi mo da kada sa ko kumaral. El mutel mel me siwkri. Ay gay gida ikel. Di ela ti ay gidel budget en $3 million. Akawal menta ol top dernilo du se gidel General Reserve Fund. Mendiakal ngara local funding. Ngota source di. Ese di mol riwa say di mo malingit tersel amarsa. Stop the bleeding or hemorrhaging. Emergo sel clown mom sa akpertial plan mo. Adir kamde la segit sel actuarial study mo mangat mok lerni. Emergo kada mo baser siya policy makers kita ma kasi. Al sum kada mo reforming
Mo mringil. Mo tingala tax. Avimo problema nga algirel sel, lombrul sel da duba tiagi. Leng, in fact, tak malohura ngure lalwa sigiro ulgum vimlak ngetingela anggel bui kan lehel perngal merura retirement. Leng ge vilur nga alwa se kau, avian sebem ngwa full retirement. Malgor kau. Oh, leng ngwa se ngal beneficiary kau, nganga more than 16 years younger than you. Allah sel kama mula sel suguma adal mo beneficiary kau designator ni ang gasong sar gir kau more than 16 years and but minus so much sara audu sel gir mo kau leng mo malari ngi ngalge marawi leng ngalge gamle le sel time ngadim nak ilmo to ase ngalge ma mo malari leng gamle designator sel dire kan man ble tigri mak ble fight ringi elak tir ko ase unfair ase once om nemrangal ge malu bengi dila dia se emergency ringi Sige mal masar mo ni. dia ka Sige na rational ni. dia rational ringi amula se om change ringi from what they told me at the time and so will affect the calculation I see. maktilur tir ko ase really alla mo ase as long as om nemra adal within a cell calculation or model en sabe le kwase elal sugumang elal ngania problem le ngel ga solda umla mombreke mga elal sugumang ngakmat en dia kal sabel mrango angles e blal chento sella ndi mor gegi ngel ngil motemele malar teludo del mor Malu sumo the chance a beneficiary en bay mo ngira plan. mais Mkangerengi len bay mo gera plan man adlo ya guri ula mo mogi. ngau gai ndi gurrenga se lo hace a gel al merur chels ta dia di regal ngarnya age limit di lo hace al sugum telar gim mo telang en dia ka bolo kara gau remain at the same old system le se gubda se moria legal implication le ngila nga a 40% tra a retirement tra al ngilu almost half I see. mga el alta makmalala 60% sel giregal malari taula ko segura mo bimla ko ngel mutel fanga mo bro e gilot bay miska ro gire sel 40% takmul reinvest ringi elang more than what they have to pay me ding dia ulo dia bimla ko ng lisel time say gila mga akmal I'm glad at least sel gumes give kada malal mo realize lo asay kal government ngodala gidal adal ngarni masel didol aigel diagal ngiaw right teletal morngi egad mo face aigi aulang ngani sa tingel tor vela lo asay tia government gid maigel dolang abo dorit I see. you know Till I get the realization, I hope in mare edel May, la era boda al bol sal mal kora modi ngorong al modi ka sebe edel el mo controller ni. dia masel man silkman maring tol na budget ka base lunda sunni di regal sama do subay nga at bulgorgi do sitte ki da vencer sel sugum to ase ngani erul teletar o valen sabati kida dio spera di vita kadiwa ase laborba bare benu laborba e diagal ngani time el bugo bes lo ase tial expenditure rel san mangna moklo malube kalela kalungin la apportionment try kaludo blabol bato e dil kita dalang oklo malube dil mangita urulang magadubuk mo mesa expenditure sai e sei gila diagal san ngarngira argil batsera na second reading na senete bel tobe lologo a chairman na vice means lo hace kada mo talgibel gata budget but maybe 10% yakman lo ko omdan lo hace maybe they are beginning to realize lo hace there is another way to do this it didn't last long say gid dir no real do mo talchen I hope el almo e kada mo talgibel careful e agumda swen mngit le presidenta tobda e mamal gor say gid to
Dia I hope que mo o dasul girela igel statement tringi ul bon statement lo asai tia gida bum dasen girela mo muru aguk nagal an lon murut tia lurora mal dim na madalak madangelo se tia mo issue and sure enough maral to le tia to la budget el dorungi kambesa dim la lo mora asiu kan argida adar belo tia habla lo rungi tirgam la mo dat ragal adar amrigel matam lama matiga kuntil ma aro gurni mangire de lo ren sabe bira gidel to letia foreign el to el mergi angara mo enviar de budget lo aise te dik muru ba mo do kala eta de magala le ne simple akla dia na mo dia akmal go lo aise di ura to taule te agi de to akli ngasi man lo bagi kringi te al conference armas aburen asari te accurate to i man so kan so nani atra statement ne to blase ai gai gido cell phone ah malu la problem membre le ala madangai rogo il modelo spera you know maktim el gor se igidle ngora sadal moraklan bar endi dia sadal accept a challenge raklan bar visel umese al tid mal sade we're going to give it ai gai gila i sol mal gol gira budget puri tourist te ko mangin mo ngara next dia man saule Mr. Wilter gabung gua mai bebirat oi dia budget kami tokora amortial tokora housing len dire kel sel borger mal ada di masawa terni de la am le last tul gudenge and I'm sure la moklo o urul mle 16 are pre-approved the tirlogiutial pre-qualification process tanga melmutre lang selo ulak manila si salo uram la moklo le tangariar adu kutungal tirir mla ang maya kami kale dikritir tu akora biak sana kamo sem dulmang pre-qualification is in mangarab ela sel labora pre-qualification bulgo asen dirgam qualify dirga ngirem ela tia basically ngam kora checkar gal wase ngarnia proper documentation gal let's say for example ngarnia utem al utem english and land use right in gamar ka mga nang tela igay kita polo pal kora assessor ka wase emel qualifier atela loan alube ka gumeser ka ngirem mo spera ko applicant tangarang wa igay gidi din virga am release el application dia elang wase sel pre-qualifier kau margong ngaria ra steps ra lecha pala housing tamo check lo wase sel liser kau ngargir leng sorry melo mesinya assessor ngi gire mo medesi kam ngaragi tira mo mesa once lesam lungil en commercial sel formal application process makamang usay application mo fill margo sel bom procedure application process eng soy sa base ang ginam asigra a certified design raglim mo through permitting process ra EQPB mga rang plel mol sel magat mo klay gigi deng ya morabor dra letsia pala housing authority to ko gini elang masel molgol mun pre-qualification amla momrega 16 entela ora tiala information at 3 weeks ago en ngania guk nambel modelo ase mla momrega pre-qualification matam na mga katra utum dia ela tila sila actual mga kata alon mla di ngania awareness nga kara imol el mla tamla formally approved talon elang sabel di any timing mo start the actual construction ra listening logi tiay gidel 15 years no aqua dies que cal question en lego if I have to make comment on it melang bulgura se approve ra loner ko en lem no sigra ad mamrura blim el ngarnia tirgel dula seta certified contractors mas gal lending institution sa ngarnia oyak magli lesen abugura aplike bugula lot bono ak masay dia al sabe ngangod al mamrur tiang di tirgan sedir waisi en dia te time tu no lo hace dia ga iterela tirga di urtau trauro
ela tila igi actual issue ela even el presidente tercero del sisel budget requesting mora olvira kulau Oy. será Augusto July August malmle clear tila presidente lo asi ngarnia supply side constraint tra construction sector belugula say la max out ay gel di sela klisi ela uro na construction adigial sebe el mutulo takawa batok alami mengbulgula seng wa kora e kana mirigila sebe el kora mugo sebe el mutul le expand ndi digial sebe e o si un mera tokora o got rula play aku reng selwase te diregal seigi de atara issue le aktira galir ngesia ngel merred rabang kara Claire Harvey NDP ra seral dirga lo o las ara motele tial housing development loan program tial $15 million loan yang masalah del ngil molmang mo tat sarawan ra parte ngil wasi adira tara issue wasi sel sugum kat award loan al mora successful applicant yung walo ni ngil may hindi ngarkan traktor adim asara project mangkuk may peldo ngi mengil siya dire kala mo do men mo tera mangway sa igil ela ka imagine Tal sign na loan ng mlamo gire mal perni ho. era tila kita mal dago ng ngil wasi sel mal sang saying ngi ka perni hindi ka mengil kan traktor mo available na tilal months down the road hindi era tila kita dire ka do mes ngil lang sabel tiragal 16 al asab din mlam malo yang ngariar RBS el meso isel mamalo ela katala hindi ako dilo sa maltela ka LDC na certified contractors ra galbang kama pala housing authority hindi ng adin regar adal amo tangaralain ako di imagine ngil way say gide lendia ka dito akong balil dong ok lemir ka kasi moral me available reliably say gide lang Kamlamo clear kam besra awase ngara role arbeklado nartial housing loan meaning tira ulkoni ngara role na housing commission ngara role na asertara ala del dimlang arni ngara role na minister ngara role na bankale esel gureng sa modo du direct en ngarian mulo ase. In fact, ang chairman na always admins sa house. Ako na sa tirkam na mo soy sa barato ko na bang dia kal giril molen dia kal odngi. Nga nga niya confusion mo say exactly who has the authority. Ang sabay alway say gid ela sel ko komiwe karti alla. Oy. Sel National Housing Commission se ngwalerung alel. Awan rangar alela walong atreter tial $15 million loan agreement. Sekto seng mga atreter niya wasi. NDPP mapala housing. Ay ka already yung tamlang mothers 2 million or tiay del 15 million. Ay kita lol top del mora. Ela ulgum ngal to ko yung exhaust say kita cook allocation arti. Ay gel subsequent loan al apply agirel cook tira mo lucia pabier. E oversee mora National Housing Commission. Ang National Housing Commission lucia ang naklela siyang withdrawal statement ang naklela mora Ministry of Finance. E tir otop dai ludo. Tiang basically roller ngir tial ludo aurora National Housing Commission tial ludo ta kora taksal mal mesa mal kora maring to ko girel exist. Ela let me just use an example. I see. Ela al sugo mong gamor abang. Le sel gurang serang mo Abdullah say abang ka approve sel amount tel gire mo. I see. Emergong en mora National Housing Commission. Oh, ya National Housing Commission na sa oin saben. I see. Oy, basically halet tulo say ngwadil rubber stamp. Oy. Misal rubber stamp pembulwa say okay, kamla malmay malsumo ko mlaha ko ngel bang. Yaki di mo ko ngel obang kami wa halagi release nga alam lu siya pabiar el mora withdrawal finance mulotop de kaludo de gimal mas kami. Okay. This ay sell book ngar alel girela sell $15 million. Yang ngari sell book ilyak ngar alel ralla. El sell mo develop national housing policy. Say gida ko ilyak direct separate ngar alel. Ela soal mo magatekatara. Dia kali ela
Ako rin sa Minister of Community and Cultural Affairs, Minister Baklay Tumangin Chiton. Ang wasay, wal mla magatmok lang. Sello sem mla magatmok lang wasay, tial National Housing Commission, seral take effect, ang mlong mayaw nga ngar alel sel, mle committee, mle creator nga president, Seigi. Seigi del committee already mla start rauri ora na housing policy, mangwayal dil del transition ay kel urerel Michael roku satya ela National Housing Commission o mesengigo mga kumda sel gurang sa ministeryo wasi nga abya kal makatek time at makut makli ang ulo dal si mga mo mesal wasi ngara al sel tiyan National Housing Commission di regal tiyan National Housing Commission di regal ngaringa wal gora klisi elf for example al suguma state government al sugo mangaria udas la state government ng idil al-adl el ngaria basyon sib erulil remula blay ang la sab el guk ngaria ilak lol til sab el odor silmo til al mo consider ngileng wal ngara lang artil lo mes erngil in the overall scheme tial wasi ngungira National Housing Development policy na say gidi ala sel goreng sing ngora mal complicated hindi akora de ondas luasi amal el clamar niya wasi hindi mlaka mal ngoda le radara banca dir que pal sitira de wadi losis le que maldura ministerio wasi ay que radara banca dir la mai si di waya government tawaya ngara le la wasi sabah mal guaranteed til alto go en sremol gongin mai melang aul mang meo tal process tiay gidel moravang get tira dir como moida land use rights maluba utmang magarang tidir ga ngaray ke gidel investi mal mom da so gambes ro se tial togoy ala sabel malmle easy malu dir ga sabel mru dia kal tuli rawa sei len agureng sandiago met masaikid ngakak mle elwidol to suya raping hindi arunga presidenta di lura walel wasei tial purpose tiang amoruli metirkel other below first time host on it ke diagal sabiir len lebora inga martir mangaul aruli tial toga mol ngaseur tirke dilum oi mang akmlea trasyor gida kum da so akman le stress to goelo así gel speaker ngatmau amle tal lo goelo así tial program sel gurena sera a promise malu bentingin la presidente mergamame gora anar tel moru le lang giraman marabang gel dubang lo así no en no government dio así muai si mengora mo inconsistent mak in all fairness abundas lo así que el programa namosual tirgel by sabil afford although dal high pay amongil tiales mo malaringil mo mrula bliril ungil blay et tirgel malos pe ablan amo del telgi ngakamal seral lorur tial etcetera tial bal sayri molla seragi sa sel $800,000 elul tilog olbira gula lo se mora state government de mem da kakarger lo se tiang mo makara amle got mura ul da suga se tia malungil da valor tau tenir til agi mo sa da ni ai gal state government lo gora mo go me ge ra adara gal belu len le tiagi al sugum ko mga $60,000 loan dori years after mangil 1% ang dai takal ahara $192 $198 amount ang $200 mataragan $2,400 may lakwasi at $2,400 telal $2,400 at mursel $50,000 so may muat 20 laway sel muat 21 makose tiang asa el wase gardi marigal state mes aigel apply le viagal ngiro ka mo di why say maruga mas kasi ang langaria diregal adal soril ngaria ulungulin mo ni ablirir ending maring tire tet makal game kotol tober tiro ura ablirir do titril mo state se kita man ne okot mal do sio kasi you know it takes that gardiruli ang emesang
Era ngerti malgol the swed. I see. And the ngaga the swed am net given mother. Tilang mi mal di medrosisi. Abanga all they get is to get paid. I see. All matomi blasing at the mem and dial at the mem at the bagikra default. I see. E albong e bola lungila babiere to lose out do this. Say. Mang Albornia again toro a state government malu ubang national government and the alginila escaptol question. I see. So bela state government o a housing commission akumulasi. Look, pastrira udo malbole ela asel gumes. Ya president abay di soal tila government talbol korabang galing motar o ngasa. I see. Mong masengania sistem borse. E kamama mstria udo. Hindi albol enough mo kan binsa adrabang. Matikila ba imle the swegara alil. Mal amne simple. Mote kerakan tractors mar construction people ma adra dengi ma. Aqua say e fair agundas aqua say mle giril divider till 15 million al mora egal state rowi. Yora population al sorir malubeng yora need whatever. Len unfair al vestrira a 6 million and 5 million ar adra southwest mar adra orora 5 million len kagaros na jisara ma albule makwa se giblal di bay da ige al leadership decide el dulo asa ikagida blingle me governor el din amber en dialo ikagida blingle mang made rtiang e ga obara balwa me momesra nidra balwa e margong e mamagenen tiudo le goli ikagida blingle masel ready e megi beskai galudo e agum nasen la momrega tiatoile e tiagi el dura adal bider tial lomrul blind mora sural tamora ai tigal mrula blai el dur tik mlasei agio spera adal mo stratega mbora Philippine recruit a set of contractor like sang mal mason men mga clear architect el may mbol start el mrula gal blai ga gida although they guaranteed to get 10 million of it or whatever ese igida igal bla mare lelang tel mo sa odringia mo mrega loan process e igida lo going el manager a en di pilo así sabe me lo balon nerga mengira temen I see. tiasel kum tasur ngil to malin bol I see. makwa se tiagale lo ngil lut review ngil dirga all too late el sabir late al to len tial mru la la banca di modialo roda le they guarantee to get their money marada low income people mo sabil maudo state government tirga ya gotol mangelo asena tetela ada nunga marsa blirir tetela ududir ay ke malo ngi e in wa bora ut mentira madangi mumbai beotelo mrula Litial 15 million. Avial waikal do dangel udo trabang ngilek. E ng unique al ul magsabed wase. Kanel sabed to be more creative and innovative. Nente al dungu so triar betol. Lenga buktam le vai un swega awasi. Ngaudo dum sira la state relia government housing ra Petrol Blue el borngi material los habla el volkergim buk modal sabir el buk malu bornga pesibir el tom dengil medel mal me ada sel blul buk ngara outside el mel bol renta tam material rebol medil ngari audo dengim dil sabil yo mod habla ya la que mo luz audo modal invest Kide Mr. Wiltera mlamo Imran madela talbong la temet. mai sei Oy, makmali merenga sule mertial goraman de ngil buk discussion. Masel la next week uktemay no ba atala program hopefully tirgel bebilar ara men metodologi mo. Kadalaw mo remeng sa PSL to ko lulwes mai sei mang mali meritiang ya gimal merenga suliw el upno sa el motma katial program ra kausi sa It rained yesterday.